Githagathago kiria gikoretwo gigitumuka thiini wa kaunti ya Nairobi mahinda kwa mahinda kironeka guthie na mbere thutha wa MCAs a bunge ya kaunti no kwambiriria mihango ya kuhagura Speaker Beatrice Elachi ororingi. Tumeanza safari yetu kutoka leo tunaenda mpaka mwisho. Tutahakikisha ya kwamba Elachi anafanya nini? Anaenda nyumbani. We had given her time to style up or ship out, and from the look of things she has chosen to ship out. MCAs aya aria ni akuma mwahu wa Jubilee odumwe na ODM maugite ni mareketie kugania thairi njiganu cia gutindika mutaratara wa kuhagura Elachi. We are therefore asking the Speaker to step aside now that the motion has received more than a third. Now that the motion has received more than a third statutory threshold of 41 MCAs, and allow the Assembly to process the motion as per the law. Uhuthiri moru wa wafishi, ugumania, utongoria wa kuigioterwo, uhuthiri wa maafitha borithi kumakia MCAs, wagarari wa mawatho ma gigatiba ni mamwe ma maria Elachi acukeirwo, riu MCAs aya makiuga matikwenyenya ona kana kugwagwa na no muhaka ohe merigo na inuke. Kutokea Mande hatutaki mambo ya GSU hapa ndani. Na ule GSU atakuwa hapa ndani, aenda apigiwe kura kwa ground aingie hapa ndani. To Honorable Beatrice Elachi, the law does not exist. She is the law, the Constitution, the County Government Act, and among others. Kwa sababu hatutakubali ati askari wanajazwa hapa ati MCAs ingia. Ihinda-ini riu ni mamurotereirie njarago kumakiuga koretwo akihuthira ritwa ria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kumenderia guoya makihita ni mareketie kuhithuria wara wake na gutire hindi mekumuhe ihinda ringi. His Excellency the President, jina yako imetumika sana. Jina yako na ya Raila Amolo Odinga imetumika sana kwa hii nyumba. Tuliambiwa juzi His Excellency atulipigia Madam anaitwa Elachi ati kama atupitishi Geshana tutaenda nyumbani. Na sisi tumesema hivi rais, tumechoka. O mundu wothe atua gwika undu akoigaga ati ni Uhuru. Ona ni turamona kinya atukerwo twambe twehere uguo ati president ni ahura thimu. President tiga gwitikira ritwa riaku rihakwo matope. Tutigwitikira ithu andu atwendete president witu ati kinya kundu maovu mothe andu marugane president na ni maheni. Uhuru witu tiga gwitikira kuhuthirwo ritwa riaku rikahakwo matope tukimenyaga vivyo we ndungiuga undu tocio. Giturwa gia karani wa bunge no kingi gikoretwo gikiamburura urugari gatagati ka MCAs aya makiuga Elachi arahitukirie mundu tari no menyo wake wira giturwa-ini giki. Huyo clerk ambaye speaker anasema ati ni clerk sasa kwa assembly, tulisema hakuwa qualified, ana parliamentary practice, na tukaresolve as a board na tukapiga kura. Tukatoka na kura 3 against 2 ya speaker na board member mwenzake. Riri tirio rita ria mbere ndugamano etaino irehanda gatagati ka Elachi na MCAs kuona no iriga kuhagurwo ringi no akihonokio ni igoti.